Koncert koji je trebao biti slavlje pretvorio se u događaj o kojem danas govori cijeli region. Ana Bekuta, jedna od najpoznatijih pjevačica Balkana, prekinula je nastup usred dočeka srpske nove godine. Zvižduci, negodovanje i snježne grude promijenili su tok večeri, a pjevačica je reagovala emotivno, javno i bez zadrške. Ali ko je zapravo Ana Bekuta? I kako je jedna noć u Čačku otvorila pitanje njene životne priče, borbi, uspjeha i neispričanih emocija? Ostanite do kraja jer ova priča ima mnogo dublju pozadinu nego što ste mislili. Doček srpske nove godine na gradskom trgu u Čačku najavljen je još kao jedan veliki spektakl. Glavna zvijezda večeri bila je Ana Bekuta, ime koje već decenijama puni dvorane i trgove širom regiona. Na papiru je sve izgledalo savršeno, velika bina, profesionalan bend, hiljade okupljenih građana, atmosfera koja bi trebala biti praznična. Međutim, već od prvih minuta bilo je jasno da nešto ne štima. Dio publike otvoreno je negodovao. Prema informacijama iz medija, razlog je navodno bio honorar od oko 40.000 eura, koji je prema nezvaničnim izvorima isplaćen za nastup. Ta informacija izazvala je burne reakcije kod dijela građana, koji su smatrali da taj novac treba biti uložen u druge stvari. Zvižduci su postajali sve glasniji, povici iz mase su prekidali pjesme, atmosfera umjesto slavljeničke postajala je napeta, a onda počele su letjeti grude snijega. Trenutak kada je sve eskaliralo. Prema izjavama očevidaca i snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, situacija je eskalirala kada je jedna gruda pogodila člana benda u glavu. To je bio trenutak kada je Ana Bekuta zaustavila koncert. Vidno uzrujana, obratila se publici riječima koji su brzo obišle region. Sram vas bilo, imate li vi majku, imate li vi sestru, imate li vi baku? Gdje je policija? Radi li policija ovdje nešto? Mi nećemo više pjevati i svirati. Njena reakcija bila je emotivna, ljudska i spontan odgovor na situaciju u kojoj se našla. Međutim, umjesto smirivanja, dio publike reagovao još glasnije. Zvižduci su se nastavili, grude su i dalje letjele prema bini. U jednom trenutku izgledalo je da koncert definitivno završen. Ali onda se desilo nešto potpuno neočekivano. Ana Bekuta je donijela odluku koja je iznenadila sve. Sišla je sa bine, ušla u obližnji kombi i nastavila koncert iz vozila. Publika je ostala zatečena. Mediji su prenijeli snimke koje su postali viralni. Ovaj potez pokazao je njenu profesionalnost, ali i želju da ispoštuje one koji su došli zbog muzike, a ne zbog konflikta. Ali cijela situacija otvorila je jedno veće pitanje. Ko je zapravo žena iza imena Ana Bekuta? Iza umjetničkog imena Ana Bekuta stoji Nada Polić. Rođena je 1959. godine u Priboju. Njeno odrastanje nije bilo lako. Život joj je vrlo rano postavio teške izazove. Sa samo 17 godina Nada je postala majka. U to vrijeme društvo je bilo mnogo strožije. Osuda okoline bila je nemilosrdna. Pod pritiskom okolnosti bila je primorana da sina Igora ostavi u domu za nezbrinutu djecu. Kasnije je taj period opisala kao najbolniji dio mog života. Godinama je nosila tu bol u sebi, ali sudbina im je dala novu šansu. Kasnije su obnovili odnos, a danas joj je sin Igor najveći oslonac u životu. O ovoj temi Ana je rijetko govorila javno, ali kada jeste, uvijek iskreno i bez uljepšavanja. Početak karijere i nastanak imena Ana Bekuta. Profesionalna karijera počinje 1985. godine. Tada na prijedlog kompozitora Predraga Vukovića Vukasa odlučuje da promijeni ime. Razlog: u to vrijeme bilo je mnogo pjevačica koje su se zvale Nada. Tako nastaje umjetničko ime Ana Bekuta, ime koje će uskoro postati jedno od najprepoznatljivijih imena u regionu. Tokom 4 decenije karijere snimila je više od 18 albuma.
ostvarila stotine koncerata, izgradila bazu vjernih fanova širom Balkana. Njeni najveći hitovi uključuju Zlatiborske zore, Kralj ponoći, Imam jedan život, Treba vremena, Ja nisam rođena da živim sama. Svaka pjesma nosila je emociju, životno iskustvo i prepoznatljiv stil. Ana nije samo pjevačica, postala je simbol žene koja je prošla kroz životne oluje i ostala jaka. I jedan od najemotivnijih trenutaka u njenoj karijeri bio je duet sa Halidom Bešlićem. Njihovo prijateljstvo datira još od 80. godina. Ana je otkrila: moj bend je 1987. godine pratio Halida na njegovoj jugoslovenskoj turneji. Od tada datira naše poznanstvo, koje je odmah preraslo u prijateljstvo. Do ideje za duet došlo je 2021. godine. Ana je dobila demo snimak pjesme. Često ga je slušala. Tražila sam grešku, ali je nije bilo. Tako je nastala emotivna balada o ljubavi u zrelim godinama. Nažalost, Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra prošle godine nakon teške bolesti. Ana se prisjetila njihovog posljednjeg snimanja. Bio je veseo, duhovit, prepričavao zgode sa turneja, divan kolega i divan čovjek. U njenom privatnom životu posebnu ulogu imao je političar Milutin Mrkonjić. Njihova veza bila je tema medija, ali i dokaz da ljubav ne poznaje godine. Ana je otvoreno rekla: mislim da sam pravu ljubav proživjela s Milutinom. Teško da će se ponoviti neko sličan njemu. Njihov odnos bio je pun poštovanja, podrške i razumijevanja. Nikada se nije udavala, ali o braku ima jasne stavove. Brak mora biti savez, dogovor. Dvoje ljudi koji žele zajedno da se bore i da slave život. Od 2014. godine Ana Bekuta je stalna članica žirija u emisiji Zvezde Granda. Tu je dobila novu publiku. Mlađe generacije upoznale su je kao strogu, ali pravednu, emotivnu, iskrenu, mentora mladim talentima. Ova uloga dodatno je učvrstila njen status na estradi. Ana se sprema za veliki jubilej. 14. februara u Areni Zagreb ima solistički koncert kojim slavi 40 godina karijere. Posebno emotivan datum, Dan zaljubljenih. Uoči koncerta snimila je duet sa Sinišom Vucom, obradu pjesme Kad bi opet. O njemu kaže: uvijek je dobra zabava s njim, pozitivan čovjek, vrlo profesionalan. Priča o Ani Bekuti nije samo priča o koncertu u Čačku. To je priča o djevojci koja je sa 17 godina prošla kroz pakao osude, o majci koja se borila sa životnim okolnostima, o ženi koja je izgradila karijeru bez skandala, o pjevačici koja je ostala svoja i u dobru i u lošem. A noć u Čačku možda nije bila lijepa, ali je pokazala da i zvijezde imaju emocije, da su ljudi prije svega. Da li vi mislite da je Ana Bekuta reagovala opravdano? Da li bi vi nastavili koncert nakon svega? Napišite vaše mišljenje u komentarima. Ako želite da u sljedećem videu govorimo o njenoj najtežoj životnoj odluci, odnosu sa sinom i drugim stvarima, pretplatite se na kanal i ostanite s nama, jer najzanimljivije priče tek dolaze. Veliki pozdrav svima!